Kwentokozo ukuthi siphinde sikhulume la ku-channel kama upastor ningi zizomukelekile usisabhekana kumfanekiso oqoshiwe wedaba lamaphupho thitela uzama sicela nje ukuthi ke usubscribe ku-channel ulike le video le sicela ukuthi unikele ngongakwazi ukunikela ngakho as from like as u10 monthly or on monthly basis in account ikhona. Ngaloko siyacela futhi uma ukuthi kukhona umuntu omaziyo oqhashayo itsalo ufuna umsebenzi wasekishini ufuna umsebenzi wasestore ufuna umsebenzi wasecompany noma wena uqobo siyacela ukuthi ushintele le number so that sizokwazi sihlangabeze abantu abaswele imisebenzi ikakhulukazi abantu abanemndeni abangobaba abantu abangomama uthola ukuthi abasebenzi nabekho umuntu abangabasiza so please lekelela uzama la uthi ngicela ke la ukubuza uma uphupha ke umuntu ke ezimoshele kuchazani sike salibheka nje uphupho lamakaka umuntu la khona bona amakaka but la specific umuntu osukumbona ezimoshele yena ke uqobo so uma uphupha la umuntu ezimoshele ngasho nje into ezintathu maybe or more but mina ngizofakaza more into ezintathu umuntu ezingachaza uma umbona emoshele. Number 1 uma uphupha umuntu ezimoshele singathatha njengoPaulubi la olingabika mhlawumbe isichitho lo umuntu anaso nekumele asukumele athole usizo lokwelashwa kuba lapha bendabuko. Number 2 uma uphupha umuntu ezimoshele uPaul ngibili sichaze mhlawumbe lo umuntu lo kumele mhlawumbe umqwashise ngoba uzokwenza mhlawumbe ubugedengu obuzomthela ngehlazo bumlulaze futhi bumphendule inhlekisa yabona. Asiphethe ngako ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu umbona umuntu ezimoshele kuba uphawu olungabuye mhlobo luchaza ukuthi lo muntu lo uzokwenza isono uzokwenza isinengiso noma uzokwenza imikhuba emibi ezokwenza abanye abantu bagcine sebemqwaya futhi bamenyanya empeleni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu esagcinele ungakhohlwa ukuthi usubscribe la ubese like le video le bese uqinisekisa ukuthi mhlawumbe uyaphonsa ngokwazi ukuthi uphonse ngako ngane kwethu mangukuthi content leseklethelweni iyakuchaza kakhulu iyakusiza siyacela ukuthi nawe uselekelele ukuthi uyofake iJesu Vivaneni ngo10 noma ngaloko usuke kuvela uthandweni nanokuthi ke uma kunamathuba omsebenzi owaziyo singicela ukuthi ungithinte ngoba kunabantu abaningi abakhala ngomsebenzi nami ngiyafisa ukuthi sibalekele abantu abanjalo ngoba ngiyasazi isimo sokuthi umuntu ethwele kanzima ethothunya unomndeni obheke yena enakakhula ngakhala khona at least singakwenza thina ukuthi makunomsebenzi ovelayo sibabize abantu labo sibanike lo msebenzi obakwazi ukuthi bekwazi ukuphila bondle nemndeni yabo. May God bless you.